Simu yangu. Nataka mmoja bangira hapa na mmoja serikali. Hata tujione jioni. Samarita nje Richard Mweche. Londo assistant chief wa Njoro Sub-Location. Na iga story otole ikinyorukia maliba. Ase mwichano abeire. Mungwano korokwa doubt urabe myaka 52. Abetega guitangina. Raitangina ngina ari nyagitari aganda kurwanira ubugima bwaye. Na umungwano yo rabeire umuba matuka mange. Twarabeire tokomonya njira amenyete nonya urengo mumenyi bwa saya igari ngo muntu okonya marumono twabere to kanya maruwa yase umuchi oyo to nonya bara nambara bwere na ngina ba meto bugima bure buya kutamara ngo rarara mwangina nonya nabana incho babate abanga karo kende ba meto na ngina no bwa mate bwa na ngina na bwa rekorekana nga mbalingi close so mungwano yo iga aibobosie kurwasi hotelia yemo irangau na buna ibobosi mama mwabaje bateba ngo bosibwe ibiru agatebo kene ngo bosio umwa yabisete byamuchirete aswa kumuita abantu bacha botuko abo bataramanyekana paka bona iga batigire report ya police agaraba yante ko yonenke bakamuita agaswa nyumba akarara buna ararete bona ntoko manyanga karokende umuchando ino bwogoitwa noro ogerete agakwira asekero wigoro ukiri tali ane kuruguchoni ogero marunga ega mariba oyo shira umumuro oyo no mwana umumuro minto bono iloto konyora mangana mogoroba umumuro rwani ningina orojo muna abantu ba gwanja utingina ojo mungina abantu baro yabona bamura bakamukankira ondetamanyiri bantu abange barengera bawujo muganya ya utakuti umungina kanga ila kumyoka ndinde nadira mubwati do bakamwake misabole bakabobru kuku abeire ya ja Samarita nguru kwesta busubole kurwase kinyuru kya mariba Njoro Sub-Location umumuroyo umumanyete aro ibintu guyana lakini rende maragoba togwete huye ukajikubuli nkie kitokanya ari kurwani umungina akaito umungina bobe bono umungina nyagitari ale bobe one gare majority yachete naliyaje tukugiriyo umungina one ga oncho kiro mumuroyo kumuita koyo muite tera bana aron tumanyiti egekora yani nge maragoba konyebwirire igaruwa nite mamumu abe karona yata nyagitari gabimbete mono bosio nige kuba kiaye gari kuruka manyinga igarase nyagitari ya obuke lakini yo bate banko morifa bale akore scanning igikuba kiyangikia nanu mutu oye igobimbete mono umongina igagenda kurwanira ubugima bwaye nonere condition yaye igakorekana nga asa uramuruke yakogera ubugima bwaye burako kanya gosira ye irinyamira moche ya serikali baganyete postmortem imeisha. Ungeenda kwa nyumba ushike hiyo